Nitwa Ismael Mwanafunzi. Nzi umuntu uyu munsi udashobora kumara iminota 30 atagize ikintu yandika kuri WhatsApp, kuri Facebook, Instagram, MySpace, Skyblogs, Twitter cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga. Izi zimaze kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Urubyiruko rwinshi mu Rwanda bimaze gusa n'ibidashoboka kwirengeshwa izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se kubaho zidahari. Twigeze kuganira kuri Facebook, urubuga nkoranyambaga rukomeye kurusha izindi zikoreshwa kuri uyu mubumbe. Kugira ngo ugire igitekerezo kuri ibi, byagusaba kumva icyo bivuze kuba turi miliyari y'abantu dukoresha Facebook mu isi. Ubwo mu bantu 7, umwe abakoresha Facebook mu kwandikirana n'abantu, kwerekana amafoto ye n'ay'abandi no kubabwira ubuzima bwe, abazi n'abatazi. Izi mbuga nkoranyambaga za Facebook, Twitter n'izindi zakoreye abatuye isi ibintu byiza cyane cyo kubahuza bataziranye ndetse bakanamenya naho byinshi. Ariko se izi mbuga na ba nyirazo mu by'ukuri ni inshuti zacu? Inshuti zacu se zo kuri Facebook n'abadukurikira kuri za Twitter na Instagram bo ni inshuti zacu nk'uko bitwa? Mu yandi magambo, tugiye kuganira ku buryo ba nyirizi mbuga nkoranyambaga batwifashisha ubuzima bwite bwacu, imyirondoro yacu n'ibyo tuganira bigakoreshwa mu nyungu tudapfa gukeka. Ibizwi nuko nta muntu ushobora kuvuga ko izi mbuga nkoranyambaga nta ngaruka zitugiraho. Nasomye ubushakashatsi bwiswe Mes amis, mes amours des emmerdes, la vérité sur les réseaux sociaux, bwakozwe na Olivier Levar na Delphine Soulas. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Benshi uyu munsi turi ku mbuga nkoranyambaga zigera muri 5 zitandukanye. Facebook ni izwi cyane mu isi, ariko uyu munsi hari izindi zirenga 10 kandi nako zivuka buri munsi. Havutse imbuga nkoranyambaga kugeza nubwo hari izikoreshwa bitewe naho umuntu ageze. Ukagera ahantu ugafotora, ukereka abantu bakaguha ibitekerezo ku biri aho hantu herereye, mu muhanda, muri restaurant, mu ishuri no mu nsengero. Abantu ntibarekeraho gusohora telefone zabo mu mifuko batanga ibitekerezo, banasaba ibitekerezo ku buzima bwabo bwite. Umuntu umwe aba ari kuri Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Foursquare, LinkedIn na Viadeo, kandi agakoresha WhatsApp. Ntabwo twiyumvisha ubuzima bwacu tudafite izi mbuga. Ariko icyo tutazi cyane ni uko ubwo butumwa n'ayo mafoto dushyira ahagaragara kuri izi mbuga buri munsi bifite agaciro. Inyuma y'izi mbuga hihishe business ikomeye cyane, kuko izi mbuga ziracukumbura, zigasesengura kandi zikagurisha amakuru n'imyirondoro bwite byacu. Ubuzima bwacu bwite bwabaye nk'ikirombe cya zahabu ku bantu bamwe. Buri masegonda 10 mu isi abantu 80 bajya kuri internet bwa mbere. Buri masegonda 10 mu isi abantu 8,000 baba bafunguye page Facebook zabo. Buri masegonda 10 mu isi haba hoherejwe amatweet 23,000. Iyo hari ikintu kibaye mu isi bimaze kumenyerwa ko tukimenyera ku mbuga nkoranyambaga. Papa mushya watowe i Roma, Twitter ya Vatican niyo bitumenyesha. Imbuga nkoranyambaga, igikorwa cy'indashyikirwa cya internet kirimo kigenda kigarurira umubumbe wose uko wakabaye. Izi mbuga nkoranyambaga zose zavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri California. Urwa mbere rwabanje kwigarurira isi ni Facebook. Ni mu myaka 11 ishize, biturutse ku musore muto wigaga muri kaminuza ya Harvard, Mark Zuckerberg, wagize iki gitekerezo cy'abahanga. Uyu munsi uru rubuga rwabashije kwigarurira imitima y'abantu barenga miliyari mu isi ku mari shingiro ya miliyari 8 z'amadolari. Inyuma ya Zuckerberg havutse izindi mbuga nkoranyambaga zibarirwa mu 10 kandi zihindura bazishinze abanyamamiliyari mu myaka mike cyane. Buri kwezi urubuga rushya ruravuka kandi rwarahiye kubona umwanya muri iyi business nshya. Uyu munsi mu isi umuntu umwe kuri 4 ashobora gukoresha internet. Buri munsi abayoboke bashya bariyandikisha ku mbuga nkoranyambaga. Niba imbuga nkoranyambaga abantu basangiriraho byinshi zirimo gutera imbere bikomeye uyu munsi, nuko mu buryo tutazi twebwe abazikoresha duha abazicuruza cyangwa se ba nyirazo ibihumbi by'amakuru kuri twe no ku buzima bwite bwacu.
amakuru bifashisha mu kunguka amafaranga menshi, kandi ibyo bitangira ku nshuro ya mbere twiyandikisha ku rubuga runaka. Ubundi twiyandikisha ku rubuga kuko harimo inyungu nko kwerekana amafoto yacu, ubundi tugasoma ibyo abantu bayavuzeho, cyangwa se tukandika igitekerezo tugasaba ko abantu bagira icyo babivugaho. Twibukiranye gato, kwiyandikisha ku rubuga nkoranyambaga urwo ari rwo rwose ni ubuntu. Ni ukujya kuri page ya mbere ugasubiza ibibazo bagusaba gusubiza kandi bitagoye. Aha utanga amazina yawe yombi, adresse zawe zo mu ikoranabuhanga, ni ukuvuga email, n'ijambo cyangwa umubare w'ibanga ukoresha. Ukababwira igihe wavukiye n'aho wavukiye. Ibi nabyo ni ingenzi mu kwiyandikisha. Ibi iyo umaze kubikora ntabwo biba bihagije, kuko izi mbuga ziba zigishaka kutumenyaho byinshi. Wibuke, bakubaza aho wize, igihe wahigiye, izina ry'umukoresha wawe kugeza ku izina rya filime warebye. Imbuga nkoranyambaga mu kuziyandikishaho zigaragaza nk'izigira amatsiko menshi. Bashaka kumenya byose kuri twe. Gusa nta rwango ruba rurimo, kuko byose ni ukudufasha kubona inshuti zacu no kuzimenyesha uwo turiwe n'ibyo dukora n'ibyo dukunda. Gusa izi mbuga nkoranyambaga ziba zifite ikindi gitekerezo mu mutwe. Dufata urugero rwa Facebook. Ikintu cyose dushyira kuri uru rubuga, icyo ari cyo cyose, tuba dutanze uburenganzira ku barushinze bwo kukibyaza umusaruro ushoboka wose wabashimisha. Fata Facebook yawe, ujye hari condition d'utilisation Facebook, cyangwa se amabwiriza agenga ikoreshwa rya Facebook. Ingingo ya kabiri irebana no gusangira cyangwa se gukwirakwiza amakuru kuri Facebook. Igika cya mbere kiragira kiti: amakuru yose arebana n'umutungo bwite ku by'ubwenge nk'amafoto n'amavideo muduhaye uburenganzira bwose busesuye kandi butishyuzwa kandi bwemewe ku isi hose bwo gukoresha uwo mutungo mu by'ubwenge mwashyize kuri Facebook cyangwa aho bifitanye isano. Ingingo ya 16 irebana n'amabwiriza agenga abakoresha Facebook bari hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igika cya mbere cyayo kiti: abakoresha Facebook bari hanze ya Amerika baba bimika amakuru bayishyizeho yose yoherezwa muri Amerika akaba ari nahasesengurirwa. Mu bindi, ingingo ya 8 y'amategeko agenga imikoreshereze ya Facebook hiragira iti: mu gukoresha serivisi za Facebook cyangwa se mu kuyijyaho, ubu duhaye uburenganzira bwo gufata no gukoresha ibyo yishyiraho hakurikijwe politike yacu y'imikoreshereze y'amakuru. Dushobora kubatangariza bibaye ngombwa. Gukanda ahantu handitse inscription cyangwa se kwiyandikisha mu gihe cyo gufungura konti Facebook bisa naho ubusinye sheke kuri ba nyir'urubuga. Ku myirondoro yawe, amakuru y'uko wabyutse n'icyo wariye cyose washyira kuri Facebook ubu bitanzeho uburenganzira, kandi byabyazwa umusaruro bishobotse. Buri munsi uko ufunguye Facebook, icyo ukozeho cyose ubu urushaho kuzuza ifishi iriho ubuzima bwawe bwite ifitwe na ba nyir'urubuga. Igisa n'intwaro kuri uru rubuga ni akamenyetso k'igikumwe kireba hejuru cyangwa se kemeza icyo twita like cyangwa se j'aime mu Gifaransa. Buri gihe iyo ukoze like cyangwa se ukunze page y'umuhanzi, umukinnyi cyangwa company runaka, Facebook ibika icyo gikorwa ukoze. Babika icyo wakunze, baba bakubonyeho amakuru, bamenye kimwe mu byo ukunda kandi kizabafasha mu gihe kizaza. Aya makuru ajya he? Ibi byose babika babishyira he, babimaze iki? Aya makuru yose ava muri mudasobwa zacu akagenda ibihumbi by'ibirometero akaruhukira hitwa Menlo Park, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bizu binini bya rutura bifitwe n'ikigo gikomeye Facebook Incorporation. Muri iki kigo harimo igice bita data center, centre y'amakuru. Ibirometero by'amadiske dur afite ubushobozi buhambaye, za memoire za rutura. Muri aya mamashini amakuru yacu bwite niho asesengurirwa, akajonjorwa kandi agashyirwa ku murongo mu makuru ya miliyaridi y'abantu. Ibi byumba bicungirwa umutekano ku rwego ruhambaye, bibitsa amakuru yose ya miliyari y'abantu babikije Facebook. Ubukungu ntagereranwa. Umuntu hoze ijisho rye kuri ubu bukungu bw'isi ni umusore muto, umuremyi wa Facebook, Mark Zuckerberg. Acunga aya makuru kuko uyu muherwe w'umusore agurisha aya makuru mu isi yose.
ibihumbi by'ibigo bikomeye mu isi birayakeneye muri business yabyo kandi byiteguye kuriha igiciro gihanitse kuri ibi. Uyu musore ashatse yababwira ati mwarakoze, merci. Ikigo cy'uyu munsi gipima miliyari 8 z'amadolari kubera mwe. Uribuka ya mabwiriza ngenderwaho yo gukoresha Facebook? Twemeye ko amakuru yacu azakoreshwa na Facebook ku nyungu zayo. Hari abantu bafite amafaranga bifuza kutumenya no kumenya ibyo dukunda. Ibi bikazaborohereza kumenya ibyo batugurisha. Kugira ngo umenye byinshi kuri politike y'ubucuruzi ya Facebook, byagusaba kumva uburyo bamamaza kuri Facebook. Kuri page ya Facebook yawe bijya bikubaho kubona amazina y'ibigo by'ubucuruzi na za boutique uzi neza, uzi naho zikorera. Ntabwo ari ibintu byikora. Ba nyiri ibi bikorwa babigiramo uruhare. Nibo babikora. Kuri konti Facebook yawe ahagana hasi hegeranye n'amabwiriza ngenderwaho yo gukoresha Facebook, hari ahantu handitse publicité, kwamamaza. Aha niho bajya bakandikamo izina ry'ibyo bashaka kwamamaza, bagahitamo igihugu bashaka kwamamazamo, bagahitamo umujyi bashaka kwamamazamo bitewe n'aho ibyo bamamaza biherereye. Aha baba bashobora no guhitamo abantu bize mu ishuri rimwe cyangwa se abakunda ubwoko bumwe bw'igitabo cyangwa filime. Mwibuke imyirondoro yacu dushyira kuri Facebook. Guhitamo abantu bashakwa iyo birangiye harebwa ibiciro bigendanye n'igihe dushaka kwamamaza kuko atari ubuntu, ubundi bagatangaza publish. Iyo publicité igaragara kuri page z'abantu bamwe batoranijwe. Nshobora kuyibona kuri Facebook yanjye, wowe ntuyibone kuko tutanganya imyaka cyangwa se kuko tudatuye mu gace kamwe bitewe n'ibyo twabwiye ba nyiri urubuga mu gihe cyo kurwiyandikishaho. Nyuma y'uko igihe wasabye cyo kukwamamariza kirangiye, Facebook ikwereka ibipimo cyangwa umubare w'abantu barebye publicité yawe n'inshuro bayirebye. Akantu kose dukoze kuri Facebook karibika kandi kakazabyazwa umusaruro. Uyu munsi abantu barenga miliyoni bishyura Facebook kubera kubamamariza, kandi Facebook buri munsi ikora teknoloji nshya zo kwinjiza akayabo. Uraza no kubona ko Facebook ikurikirana ibikorwa byacu byose kuri internet niyo twaba tutayifunguye. Facebook ifite kompanyi z'aba geek cyangwa intiti muri mudasobwa na internet bafite akazi ko kuneka abakoresha internet mu isi. Bamenye ibyo dukora byose kuri internet n'imbuga za internet dusura. Ubu bufatanye n'ubwa Facebook n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi. Uko bikorwa hano, hari igihe tujya ku mbuga za internet ziriho ibicuruzwa bigurishwa kuri internet, rimwe na rimwe tutari bunagure, twishakira kwirebera. Hari igihe ujya ku rubuga rufitanye amasezerano na Facebook, wenda rugurishirizwaho inkweto, ugahitamo urukweto rumwe ugakandaho ukirebera udashaka kugura. Iyo urwo rubuga ruri muzamamaza kuri Facebook rwarasinye amasezerano yo kwamamaza azwi ku izina rya publicité ciblée, igihe cyose ufunguriye Facebook yawe usanga rwa rukweto wahoze ureba rwaje ku rukuta rwa Facebook yawe. Hirya ahagana mu nguni ahasanzwe hajya ama publicité, ni nk'ubufindo. Publicité wahoze ureba ku rubuga rutari rwa Facebook uhita uyisanga kuri Facebook yawe. Publicité gukurikirana aho ugiye hose kugeza igihe ufatiye icyemezo cyo kwikora ku ikofi. Uyu munsi ibigo nka McDonald's na EasyJet bikoresha ubu buryo bwo kwamamaza. Ibi nta maji birimo. Amatsinda y'abageek cyangwa se intiti muri mudasobwa na internet bahawe akazi na Facebook n'ibigo by'ubucuruzi bakorana, nta kandi kazi bakora usibye kudutata bakareba buri kintu cyose dukora kuri internet. Dore uko bigenda. Igihe ugiye ku rubuga rwa internet rucururizwaho inkweto, ugahitamo urukweto rumwe ukaruklikaho cyangwa se ugakandaho. Ntabwo ubimenya, ariko aho hantu kanze ubushyize akamenyetso muri mudasobwa yawe, akamenyetso wagereranya n'akamaneko. Ako kamenyetso cyangwa se akamaneko ni umurongo w'uruvangitirane rw'imibare n'inyuguti ubona bidasobanutse, biba byarahimbwe na rya tsinda ry'abageek cyangwa intiti za mudasobwa. Aka kamaneko cyangwa se ibinyuguti n'imibare bidasobanutse nibyo bita
cookie. Iyo cookie ihita ifata amakuru ya ngombwa nk'ubwoko bw'urukweto umaze gukandaho, igiciro cyarwo n'itariki n'isaha wabikoreye, ikabishyira muri Facebook. Iyo hashize umwanya ukajya kuri page Facebook yawe, ya cookie ihita itanga ya makuru kuri Facebook nayo igahita ikuzanira rwa rukweto wigeze gusura, bikaza bimeze nka publicité. Ibigo 25 mu isi nibyo bikoresha ubu buryo bwo kwamamaza. Abatekinisiye bashobora gukora ibi baba ari abahanga cyane muri mudasobwa n'imibare, kandi tekinike yabo ni ibanga ririnzwe bikomeye. Sebastien n'umwe muri aba. Ni uruhurirane rukomeye rwa za tekinoloji mu mikorere yacu. Birumvikana amakompanyi menshi yakwishimira kwifashisha tekinoloji yacu n'imikorere yacu ku byo bakeneye. Publicité nicyo kintu gituma internet ikora. Mark Zuckerberg yabyumvise kera kandi neza. Uruhumbirajana rw'amakuru n'imyirondoro tumuha niyo soko y'ibyishimo by'abashinzwe publicité mu kigo yishingiye. Gusa uyu munsi gukora business wifashishije amakuru n'imyirondoro y'abantu bitangiye kubangama. Ababibonye mbere ni amashyirahamwe y'abaguzi nka UFC Que Choisir y'Abafaransa. Mu minsi ishize yamaganye amabwiriza ngenderwaho y'imikoreshereze y'amakuru n'imyirondoro bwite yacu. Facebook, Google Plus na Twitter, imbuga z'inyamatsiko kurusha izindi, zitubaza na kari murori yo tuziyandikishaho, nizo zajyanywe mu nkiko n'irishyira hamwe ry'abaguzi, risaba ko izi mbuga zasobanura neza imirongo ngenderwaho ya service zitanga. Imbuga zikomeza kwiyongera uyu munsi kandi bigaragara ko zizobereye mu kazi kazo. Uyu munsi dufite Instagram ku mafoto, Tumblr mu gukora za blog, cyangwa se Vine ku mavideo. Ariko uyu munsi izikora cyane kandi zishobora kubyara menshi ni imbuga nkoranyambaga abantu bahuriraho bitewe n'uko urubyiruko ariho rukura ibyo rukeneye, binashobora guhindura bazihimbye abamiliyoneri. Ku rugendo rw'amasaha menshi cyane uvuye i Kigali ku ruhande rw'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, California, aho bita Silicon Valley, ubutaka bw'isezerano kuri internet, iwabo w'ibigo bizwi mu isi nk'ikirangirire Google na Facebook. Ni mu majyepfo ya California ahari umusore muto urimo gutuma abantu bamuvugaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. I Los Angeles, ahatari kure ya Beverly Hills, umusore muto w'imyaka 27 y'amavuko, Justin Martin, umusore wakoze application cyangwa se gahunda ya telefone yamugize umuherwe. Uyu munsi uyu musore muto yafashe icyemezo cyo kwishimisha bihagije. Amamodoka y'igiciro yo kugendamo, amazu y'akataraboneka arimo buri kimwe wakenera mu buzima bwa giherwe. Muri Los Angeles, Justin abayeho ubuzima bw'abamiliyoneri bitewe n'uko umunsi umwe yigeze kubyukana igitekerezo cy'abahanga. Uburyo bwo kureshya cyangwa gutereta hakoreshejwe smartphone yawe. Application yihimbiye ayita Tinder. Kugira ngo umenye Justin, biragusaba gufata telefone yawe ugashyiramo cyangwa se ukinstalamo programme yitwa Tinder. Hamwe na Tinder ugaragaza niba uri umugabo cyangwa umugore. Hanyuma ugahitamo intera cyangwa se agace k'ahantu wifuza umukunzi. Niba ari mu birometero 10 uvuye aho uherereye, igihe ufite GPS cyangwa se ka application kamerekezo muri telefone yawe, ugashyiramo imyaka agomba kuba afite, niba ari umugore cyangwa se umugabo, ubundi ugakanda. Telefone yawe igashakisha abantu muri ako gace bahuye n'imirongo ngenderwaho wanditse. Baguha urutonde rwabo yabonye, ugahitamo ushaka, mugatangira ikiganiro. Nguwo umumaro wa application Tinder. Justin ati nta muntu wari warigeze agira iki gitekerezo mbere yuko nkizana. Hari imbuga nkoranyambaga zahuzaga abantu basanzwe baziranye, ariko nta rubuga na rumwe rwabagaho ruhuza abantu bataziranye. Tinder nikimaze izagufasha guhura n'abantu bashya mukamenya. Kubera iki gitekerezo, amamiliyoni y'abantu afite Tinder mu matelefone yabo. Benshi muri bo babonye abagore n'abagabo kubera igikumwe banyuza muri telefone ngendanwa zabo.
Ubutunzi bw'abakora izi application n'imbuga nkoranyambaga bushobora no kuba butuma benshi muri bo bifuza kugera kure, rimwe na rimwe bikanatera ingaruka bamwe muri twe. Mu 2013 mu kwezi kwa karindwi Ubwongereza bwamenye inkuru mbi: urupfu rw'umwangavu w'imyaka 14 y'amavuko, Anna Smith. Umwangavu ababyeyi be basanze yimanitse mu kagozi mu cyumba cye. Uyu yari yabajije ibibazo bike inshuti ze ku rubuga nkoranyambaga. Yabazaga ku bibazo yari yagize ku ruhu rwe. Yararwaye indwara bita eczema, indwara ituma uruhu ruzana uduheri dutukura ariko ikavurwa igakira. Yabazaga icyo yakora. Benshi mu nshuti ze bataziranye yabazaga ibi bibazo bamubwiye ko byacitse, ko nta buzima gifite. Bati dufashe, shaka uko yiyahura kuko ntukiriho. Nukuri kwa Nyagasani, hagarika kwishimagura, imanike mu kagozi kuko ibyawe byarangiye. Anna Smith ku myaka 14 yahise afata icyemezo cyo gushyira mu bikorwa izi nama zitari nziza na gato. Iki gihe leta y'Ubwongereza yahise imenya amakuru y'urubuga nkoranyambaga rwitwa Ask, rwari rusanzwe ruzwi n'ingimbi n'abangavu. Usibye Anna, uru rubuga rwabaye isoko y'ubwiyahuzi ku bantu 4 mu Bwongereza honyine. Uru rubuga rumaze imyaka 4, Ask, uyu munsi ikoreshwa n'abantu miliyoni 70. Imikoreshereze ya Ask iroroshye. Umuntu wari we wese afite uburenganzira bwose bwo kubarizaho ikibazo icyo ari cyo cyose ashaka. Abaruriho bagasubiza cyangwa bakabireka. Aha habarizwaho ibibazo nka: utekereza ko ari ikihe kintu gikomeye cyavumbuye kuva isi yabaho? Cyangwa amagambo nka: nta muntu n'umwe ukwiye kurenganya niba uri mubi, si ikosa ryacu. Ni nk'ikibuga ingimbi n'abangavu bakiniramo. Ibitutsi byose biremewe. Ikibi cy'izi mbuga ni uko umuntu aba yemerewe guhisha umwirondoro we cyangwa kwihindura undi muntu. Mu bihugu biteye imbere babara ko umwana umwe kuri 2 badakwije imyaka 15 y'amavuko aba afite urubuga nkoranyambaga barizwaho. Kubera impamvu muri ibi bihugu haba amasomo atangwa n'inzego zishinzwe umutekano agahabwa abana mu mashuri ku bibi by'imbuga nkoranyambaga. Muri ibi bihugu banatanga permis internet, uburenganzira bwo gukoresha internet ku bana. Usibye ibi, ku birometero ibihumbi byinshi uvuye i Kigali, Sacramento, umurwa mukuru wa leta ya California, muri uyu mujyi umuntu yakoze izina aniremera inshuti nyinshi muri Silicon Valley. Darrell Steinberg, umusenateri wa California, yatwaye ibikombe byinshi kandi abona abamujya inyuma benshi kuko yatsinze intambara yo gusaba ihinduramikorere rya zimwe mu mbuga nkoranyambaga. Darrell akunda Facebook cyane kandi arayikoresha. Kuri Facebook iyo ushyizeho ikintu kitagushimishije cyangwa warigeze gushyiraho ifoto ukaza kubona ko uzabyicuza nyuma, ushobora kuyisiba, abantu ntibazongere kuyibona nubwo ibidasibamye burundu. Ngiyi impamvu ituma Darrell Steinberg akunda Facebook, kuba ushobora kwisubiraho ku byo washyizeho. Gusa ikibazo gihari ni uko atari uko bimeze ku mbuga nkoranyambaga zose. Ku isi hari imbuga nkoranyambaga nyinshi ushyiraho ikintu bikaba ari burundu kuko nta buryo bwo gusiba bwashyizweho. TeenSpot ni urubuga nkoranyambaga rw'ingimbi n'abangavu rushyirwaho amafoto muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amafoto utakwifuza ko abantu basanga urimo kureba niyo yibera kuri uru rubuga. Abasore n'inkumi batekereza ko bari bonyine hagati yabo kuri uru rubuga bashyiraho byose bashaka. Ikibazo ni uko izi ngimbi n'abangavu bazageraho bagakura kandi amafoto yabo akazagumaho abonwa n'ubishatse wese. Nta hantu na hamwe handitse efase kuri uru rubuga. Kuri Darrell, iki ni ikintu kitari cyiza ku mwirondoro n'ahazaza h'umuntu ukoresha TeenSpot. Abayobozi benshi baza kaminuza bajya kuri Google cyangwa Facebook kugira ngo bamenye byinshi ku banyeshuri biyandikisha mu mashuri yabo. 1/3 cyabo bagiye bangira abanyeshuri kwiyandikisha mu mashuri yabo. Kubera ibyo bagiye babonaho kuri internet, abakoresha nabo niko babigenza. Ninaha niko bimeze. Hari ibyo washyira kuri Facebook abantu bakaguha isura bashaka. Hari amazina azwi na bose ku mbuga nkoranyambaga hano iwacu kubera imyitwarire ba nyirayo bazigiraho.
iyi ni ingingo ya Darrell Steinberg. Kubera we muri leta ya California batoye itegeko ryiswe la loi du bouton effaceur, itegeko rya buto yo gusiba. Nta handi riba, ni itegeko risaba imbuga nkoranyambaga zose gushyira ku mbuga zabo ahantu ho gusiba ibyo umuntu yashyizeho atagishaka. Aba bategetswe gushyira buto yo gusiba ahantu hagaragarira amaso ya benshi ku mbuga zabo. Ariko aho kurwana no gusiba no gusama isura yawe ngo idasandara, hari uburyo bwo kwirinda hakiri kare. Ahatari kure ya Silicon Valley n'ibikomerezwa bya internet ahitwa Santa Clara, ishuri Catherine Hughes ryigisha abana bato bari munsi y'imyaka 10 y'amavuko amabi ya internet n'imbuga nkoranyambaga. Aha bashoye ibihumbi 350 by'amayero mu kugura ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho. Amakaye n'imbaho ntibiharangwa. Mudasobwa nizo zandikishwa n'ibitambambuga bitaramenya kuvuga neza. Clavier, ecran na souris ntabwo bikiri ibanga kuri aba banyamerika bato. Benshi muri bo bamaze gutera intambwe ya mbere kuri internet ndetse banafite konti Facebook, nubwo itegeko muri Amerika ritabyemerera umwana udakwije imyaka 13. Mu kubarinda kuzatangaza ibidatangazwa no gukoresha nabi izi mbuga, bahabwa amasomo yihariye kuri izi mbuga. Mu kigo cyose hometsemo ibyapa byanditseho ngo I think before I click, bitekerezaho mbere yo gutangaza. Bigishwa gutekereza kabiri mbere yo kugira icyo bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Bigishwa ko internet ifite ubwonko bunini kandi bubika ibintu imyaka yose y'ubuzima, ariyo mpamvu hadashyirwaho byose umuntu abonye. Muri California mu bwami bwa internet, imbuga nka Facebook, Twitter cyangwa se Instagram zigaragara udasiba. Imbuga nshyashya nazo ziravuka zije gushimisha b'ingeri zose z'ubuzima. Buri munsi abashoramari babyukana igitekerezo gishya bagahita binjira mu isoko. I San Francisco buri mwaka ibihumbi by'aba engineer mu ikoranabuhanga bo mu isi yose baza kugerageza amahirwe yabo. Umwe muri bo yabashije kwikorera izina. Michael, Umufaransa w'imyaka 25 umaze imyaka 7 muri Amerika yubaka imbuga za internet nkoranyambaga. Uyu icyamuzamuye ni ukuba yaragize uruhare mu kubaka urubuga rwa internet rw'amavideo rusurwa kurusha izindi mu isi. Iyo urimo kureba video kuri YouTube ntujye ubitekerezaho, ariko ni Michael n'itsinda rye bayihaye iriya sura uyibonana. Michael uyu munsi akorera urubuga nkoranyambaga rwitwa Pinterest. Mu myaka 3 yonyine urubuga rwabaye urubuga nkoranyambaga rwa gatatu rusurwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urubuga rukoreshwa mu gukwirakwiza cyangwa se mu gusangira amafoto. Kuri Pinterest umuntu ashyiraho amafoto ahuye nayo yose akamushimisha, nk'inkweto urota kuzagura, ibitekerezo by'ibiryo wumva uzateka. Aya mafoto nta kindi akoreshwa ni ukuyashyiraho, uyakunze akayakuraho nawe akayareba cyangwa akayashyira kuri profile ye, ibyo gusa. Mu myaka inishize Pinterest ntiyabagaho. Uyu munsi abarenga miliyoni 60 barayikoresha, kandi iki ni ikigo uyu munsi gipima miliyari 4 z'amadolari. Kigakoresha abakozi 200 bakora bambaye uko bashaka, bahagaze cyangwa bicaye. Uyu munsi abakora akazi ko kwagura urubuga bari mu kazi ko kurutangiza muri Aziya. Uru ni urubuga rwatangijwe n'abasore 3 bahuriye muri kaminuza, Evan Sharp, Ben Silverman na Paul Skyler. Batangiye bishimisha bahimba urubuga rwa internet abantu bashobora guhuriraho bakaganira ku bibashimisha cyangwa se ku byo bakunda. Nyuma y'ibi buri umwe yabonye akazi kwe. Ben Silverman abona akazi muri Google, naho Evan ajya gukora muri Facebook. Nyuma Evan yasezeye kuri Facebook ajya kwisunga inshuti ze ebyiri batangiza Pinterest. Uyu munsi barashinga ibirenge mu bya Mark Zuckerberg wahoze ari boss wa Evan. Vuba aha bavuga ko bagiye gutangiza uburyo bwo kwamamaza nka Facebook. Bakajya bashyiraho amafoto y'ibicuruzwa wabikandaho ngo birebe, bakakohereza ku rubuga rwa internet babihahiraho kugira ngo wikore ku ikofi. Mu myaka itarenze 10 umubare mwiza w'abashoramari batarengeje imyaka 30
bamaze kuba abaherwe bo mu isi babikesha imbuga nkoranyambaga zizwi muri iyi si. Business irimo gushashagirana muri iyi minsi kandi karotesha benshi. I Palo Alto mu mutima wa Silicon Valley niho hatuye abamiliyoneri b'imbuga nkoranyambaga umwe kuri umwe. Nyuma yo gukura akayabo mu buzima bwacu bwite, biteguye gutanga amafaranga batabara kugira ngo barinde ubwabo. Kandi business yabo ntabwo yiteguye guhagarara, kuko kuva twatangira iki kiganiro kugeza ubu abantu 720 bamaze gufungura page Facebook zabo. Miliyoni zirenga 12 z'amatweet zamaze kwandikwa kuva twatangira iki kiganiro, kandi umuvuduko ntusiba kwiyongera. Facebook n'izindi mbuga nkoranyambaga za internet zibyara amafaranga, ndetse rimwe na rimwe zigakoreshwa nabi bikatugiraho ingaruka, ariko nanone zikemura byinshi. Mbashimiye kuba twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi.